Ütüö gündən köy ekrandan yollar kündü körәçilər. Төрәбит тырыттыл сөрүн сөйгәй курдук. Сүрәгә бары сүрүргәтәрдән саха народный сүрәчәдә әппитен курдук. Кияга төрәбит тыла тохтагырда күндү, онна чугас болар. Ол курдук әһәге төрәбит тырыттыл бытын сәңәрән өйрәтән баглактырганлар, сакатлын тактыгыннан берене көрәгөт. Добрый день, дорогие телезрители! Якутский язык очень глубок и богат. Давайте вместе с нами шаг за шагом будем узнавать этот прекрасный язык. Предлагаю вам присоединиться к нам и посмотреть передачу «Я люблю якутский язык». Библиотека – это место, в котором можно почитать и получить много новых знаний. И сегодня мы поговорим на тему библиотека, а также будем учить множественно-многократный вид. Биге әлбәқ кенеге ағар, онна билигілар сербет, біллән тұрар библиотека болар. Ол күрдік бүгін библиотекаға ден темені көпсетек бит. Оны тәңе төхтөрүтелер көріңі өретек бит. И сегодня в нашей передаче пришли учить якутский язык ученики 15-й школы Максим и Виталий. Ütөкнен олаттар. Ütөкнен. Жәрі, үйернар ұйылғабытын ұғынларығын, оннан сақылығыға кереғін. Манна сеттерін бүгінгі рокпытын Сәмен Данилов сақа саңата ден қоғынынан сағалығын. Әпер ием үтін кіта, инмит әбит бұғыта. Кусты коннох кымыз цитах сағам мандар саната. Молодцы, ребята! А теперь начинаем учить новые слова. Хачияр Хачияр. Обслуживает. Джарыктанар Джарыктанар. Занимается. Уларсаллар Уларсаллар. Выдают. Терьер Терьер. Терьер Терьер. Организует. Биллилях Биллилях. Известный. Көрсүхү. Көрсүхү. Встреча.